اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في تركيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراقان في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Сегодня мы здесь собрались со всеми братьями, мусульманами и не мусульманами, которые сюда пришли, чтобы поддержать наших братьев и сестер в Алеппо. Алеппо подвергается жесточайшим бомбардировкам, жесточайшему геноциду. И мы, будучи, значит, многими выходцами из Грозного, мы знаем, что творилось там, мы знаем, через что прошло наши города и села. Поэтому сейчас то же самое и даже в худшей мере творится в Алеппо. И поэтому мы пришли сюда хотя бы, чтобы с намерением поддержать этих умирающих людей, чтобы они хотя бы знали, когда они умирают, что мы о них не забыли, что мы не сидим просто в домах, что мы просто даже хотя бы вышли на улицу. Это первая причина. Вторая причина, чтобы средствам массовой информации в общем была дана огласовка этому чудовищному акту насилия и геноцида, который сейчас происходит в Сирии. Быть может, иншаллах, все-таки те, кто имеет власть, те, кто имеет возможность остановить эту резню, может быть, они сейчас проснутся и прекратят это все, увидев вот массовые акции, массовые протесты людей. Мы вышли, чтобы вспомнить о наших братьях, которых режут и которых убивают, и поддержать вот это общее движение. И я благодарю всех тех, кто пришел. Джазакамуллаху хайр. Вы поддержали всю вот эту уму, всю эту общину мусульман, которая вышла от милосердия, от сострадания к своим братьям. И, иншаллах, будем следовать, значит, программе, общей программе, которую сирийские и турецкие организации постановили. Иншаллах, этим постараемся принести хоть какую-то пользу в этом сложном конфликте, иншаллах. Ya Rabbi, senin yüceliğine ve imdada yetişen nusretine iman ederek sana ellerimizi açtık ve dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Başta Halep'te yaşayan kulların olmak üzere. Pourquoi je suis ici aujourd'hui à la manifestation? Parce que si à un moment donné, à la porte, vraiment en plein dans notre Europe, en Yougoslavie, quand il y a eu tous les massacres à Srebrenica, on était au courant, mais en lisant les journaux et en voyant quelquefois des images. Et c'était déjà insoutenable de se dire qu'on était impuissant. Après, il y a eu Grozny. À Grozny, on voyait les bombardements, on voyait toujours finalement des gens, les civils qui devaient partir, toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes scènes de femmes, d'enfants, de gens qui sont des hordes entières de réfugiés, comment les gens bombardaient, comment les Russes bombardaient, et maintenant Alep. Et Alep, c'est encore pire parce qu'on est au courant, pas tous les jours, mais toutes les heures, on a toutes les images. Et on voit comment on reste impuissant à ces images qui sont insoutenables. Et c'est pour ça que je suis là, parce que tout ce que je peux faire, c'est de dire que je suis contre, et j'aimerais bien que les gouvernements, que tous les gouvernements se ouvrent un peu les yeux devant notre impuissance et notre écœurement. Voilà. Qu'est-ce que vous savez de Grozny? Pourquoi vous associez Alep avec le Grozny?
Est-ce que vous pouvez me raconter? En fait, parce qu'à la base, mais en fait ça nous on a vu ça dans une émission, c'est un écrivain qui en parlait, et il a parlé de Grozny, et moi perso je savais que Grozny c'était en Tchétchénie parce que mon frère m'a beaucoup appris par rapport à la Tchétchénie, par rapport à Shamil Bassayev, Toutaïev, tout ça, je connais un peu, et je savais qu'il y a eu des massacres là-bas, donc j'ai fait le lien. Et surtout à la base c'était une phrase d'un écrivain, donc je l'ai reprise. C'est nous, c'est nous. Bien de Grozny. Mais Grozny, c'est lui ou pas? C'est lui ou pas? Вам кажется, что те меры, которые предпринимаются теми институтами, правозащитными институтами Евросоюза, они достаточны для того, чтобы... Я не могу ответить, потому что искренне я думаю, что ce ne sont que des paroles, одни слова, ce ne sont que des paroles et rien du tout, rien d'autre. Бездействие, que des paroles, il n'y a aucun acte, rien, ce ne sont que des paroles et vaines. Moi j'ai honte en mon nom, j'ai une honte en mon nom pour mon propre gouvernement français, de voir comment il agit, c'est-à-dire qu'il n'agit pas.